pozdrav svima, sa mnom je danas Tom Zanoški. Tom, za tebe mi ne treba neki preveliki uvod, tebe uglavnom ljudi znaju tvoju karijeru hokejašku, ali ne znaju ljudi da si ti zapravo agent u Opereti. Daj mi reci kako Opereta, zašto nekretnine i kako uopće prodaje, kako si došao do prodaje? Da, evo, to je nešto novo, friško. Tu sam tek došao prije par mjeseci, ali pa eto, kako, mislim ja sam bio pri kraju igranja, tak, tu sam sad već u godinama za sport. Odlučili smo ostati u Hrvatskoj ovdje, u Zagrebu i trebao sam se negdje snaći u biti. Nisam osoba koja može samo sjediti doma i ništa ne raditi, tako da, a nekretnine su me uvijek zanimale i tako da, evo me sad tu. To sam te htio pitati, otkud onda ljubav prema nekretninama? Jesi imao već neko iskustvo u prodaji prije? Pa to je počelo biti, mislim ranije kupili smo svoje par, prodali svoje, iznajmljivali, tako da to smo onak sami radili. Pa dečki koji su dolazili igrat, svi su trebali iznajmljivati stanove, neki su pitali za pomoć pošto pričam hrvatski i to, pa je malo lakše pa sam njima pomagao i eto, onda sam počeo pratiti tržište, to je već neko vrijeme. Par prijatelja u Kanadi rade slične stvari, ne samo kao agent, ali kao investitori, tako da... Sad si već par mjeseci, da, je li drugačije radi to u Kanadi recimo, kako ti prijatelji kažu, ili je tu ipak možda malo lakše, teže? Pa drugačije dosta. Da? Drugačije, da, puno stvari je drugačije, ali ima sličnih stvari. Ali to je nešto što se meni isto dopalo. U Opereti se radi u biti najsličnije kako u Kanadi, što se tiče prodaje, da li je open house, da li je staging, takve stvari, tako da, što nije ovdje često, ali tu se radi, sve se radi na jednom mjestu i one stop place. Je, da. Kako ti je okolina reagirala kad si rekao ja ću biti agent za nekretnine? Pa mislim, osim moje familije, to još ne znaju puno ljudi još kak je vrijeme sa koronom i nema puno druženja i nema sveg toga, ali familija, oni su me i prije gurali u tom smjeru, zato što eto, kako smo radili neke stvari prije sami i to, valjda su vidjeli da možda ima malo smisla za tak neki smjer. Pa su rekli, misle da bi to nešto za mene bilo dobro za poslije, pa tako da oni čak nisu tako iznenađeni, ali da, ljudi budemo vidjeli neki prijatelji to kad saznaju, kaj misle, ali... Što misliš koliko će ti karijera u hokeju pomoći u karijeri agenta, recimo? Pa općenito mislim da bilo koji sport nauči puno karakteristika ljude za druge stvari, što se tiče discipline i profesionalizma i kako vrijeme možda posloži. Tako da ja mislim da ima dosta stvari koje se naučilo kroz sport. To će pomoći u ovom smjeru sa ovom novoj karijeri, novi biznis, tako da. Ali definitivno bilo koji sportaš, mislim na način da se dođe do nekog nivoa u sportu, treba se na određeni način to raditi, a to se može usmjeriti u neke druge stvari isto. Jel te prepoznaju već neki klijenti kad te prvi put vide, meni si poznat? Ima slučaja, bilo je slučajeva, tako da, mislim, sviđa mi se to, a simpatično je, Zagreb je mali grad, tako da, ali to sve valjda možda malo pomogne. Pa je, barem što se tiče poznanstva nekakvih i što si rekao i stranaca. To je isto bila jedna stvar, ima puno Hrvata u Kanadi koji bi volili ovdje kupovati, investirati to, ali ili još ne znaju nekog ili nisu imali mogućnost ili kako god, trebaju neku poveznicu, tako da to je isto neka ideja, smjer koji probavamo sad napraviti. Sad si već par mjeseci u tome, što bi po tebi trebao imati jedan vrhunski top agent? Pa po meni, mislim, usluga treba biti na prvom mjestu, mi radimo za ljude, tako da i to su njima jako vrijedne stvari, velike životne odluke i to, i tako da treba se stvarno truditi da dobru uslugu napraviti, biti korektan i biti iskren. Po meni to su neke stvari što ljudi cijene, tako da i pošteno raditi. Daj mi reci, otkud ljubav prema sportu od početka? Kako je to došlo? To samo od sebe, valjda uvijek sam bio u sportu od malena, tako da, ali eto kako nas, sa 9 godina smo se preselili u Kanadu, tamo je hokej
bio sve, tako da bacio sam se u to i eto, vratilo me u Hrvatsku. Jel ti fali hokej? Pa dobro, mislim, nisam ja sad toliko udaljen do hokeja, mislim da ću uvijek biti vezan u hokeju. Volio bi ovdje raditi sa djecom i još uvijek vraćati natrag na neki način kako puno sportaša na kraju karijere rade, ali evo kako je situacija trenutno, malo je teže to raditi. Kad se ovo sve smiri, sve će se možda malo posložiti, tako da, ali uvijek ću biti u hokeju. Što bi poželio svima u novoj 2021. godini? Pa da, pa zdravlje broj 1, mislim da su svi vidjeli koliko je to bitno i šta zapravo je bitno u životu, tako da sve dođe natrag na normalno kad tad, nadamo se svi uskoro. Mislim, Zagreb je i Hrvatska najpoznatiji po druženju i po takvoj atmosferi da se ljudi opuste i lijepo žive zajedno i to, tako da se vrati na to, mislim da će, eto, to bi volio da se vrati na takav nivo i da svi malo opuste i bilo je dosta, mislim, za neko vrijeme. Tom, hvala ti puno što si bio moj gost, ja ti želim puno prodaja i puno sreće. Hvala vama.